Hello लोगोफोर good morning to everyone welcome to back Marazu Don Street channel आं दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै जोङो फेमिलि आरो न'यैनो मोनसे जायगायावहाय बेखौबो एसे मोजाङै खिन्थिलांसै आं नोंथांमोना थांबाय थाबानो जाबाय जोङो दायो सोर सोर थांगोन जों गासिबो रेडि जाबाय ओमफ्राय जोङो न'निफ्राय भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै जोङो सोर सोर थांगोन खोन्थादो आनै फैलाय जोंना नै एबा जोंना आनैयाबो थांसिनला दिनै बबाव थांगोन खोन्थादो आं बेगाव आङो माबासो लादों गस्ला गेलेग्रासो लादों बम्पार बिसोर गस्ला गेलेग्रासो लालायबाय गोदान बोसोरनि जोङो गासिखौबो दिनैनि भिडिअजों जों गासिखौबो बराय हरलायबाय नों मा होनदो होनदो लोगोफोर जोङो ना साथामबो बेरायनो थांनो नागिरदों अबेयाव थांनो नागिरदों दा बेसो मिथिगौ जायखिजाया थांफाबाय थाबानो जाबाय अब्लासो मिथिगौ नङा होमबा ना देलायसो मोजां रायलायब्रा खोन्थाहरदो जोङो माने बोरै बोरै जायो जोंहा खबरफ्रा माबायदि गोदान बोसोरनि जोङो बबाव खाना जाहैखो बबाव बेरायखो गोदान बोसोरनिखौ खोन्थाहरदो लोगोफोर नोंसोरो अबेयाव थांनो मोनफेरखो जोंनो कमेन्ट खालामनानै हरदो ओमफ्राय गोदान बोसोरनि सोर सोर मा बबाव बेरायहैखो बबाव खाना जाखो आं इमान थाब होनो आं होननो रोङालै दे नों लासैनो होनदोब्रा आं बावफिनबायसो आंनिया बावफिनबायसो जाहैबाय मा जायो गोदान बोसोरनि आंनि राजु धनस्रि इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बराय हरनाय थागोरलायबाय फार्स्ट टाइम ओमफ्राय आरो फेसबुक पेजआवबो आंनि राजु बसुमतारी फेसबुक पेजनिफ्राय आङो राजु बसुमतारी फेसबुकनि अनार जानानै आंनि गासैबो साबस्क्राइबार बा आंनि फलोवार्सफोरखौ दिनैहाय बयखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरगोरलायबाय फार्स्ट टाइम जोङो दायो न'निफ्रायनो भिडिअखौ बानायलांनोसै जोङो दायो थांगोन जोंनि सेन्टाराव आरो बे जाहैबाय सेन्टारा अबाव आरो जोङो सेन्टाराव मानि थाखाय थांगोन फ्राय मानसिया मिथिखायो जानांगौ जोङो माने दायो न'खरनि गासैबो जोङो साथामजों थांसिगोन आरोखि जोंहा माने न'यैनो थानांसिगोनलाय जोङो दायो स्टार्ट खालामबाय भिडिअखौ चलो आनी पिंक वाला हाँ क्या है ये पिंक वाला कौन सा वाला बोलते हैं मेरे को ये भी सोना वाले को तो लेना है पिंक वाला लेना है इससे हाँ अच्छा चलो तुम जाएगा क्या नहीं जायगा ना जोङो ओमफ्राय दायो थांसै न'निफ्राय रेडि जाबाय माजों थांगोन आनी बोरांना जुथाया नै बाबाया गाइखेर लोंनोसै नै फार्स्ट टाइम दायो नों लोंखाबाय गाइखेर आं लोङा लोंबाला गाइखेर लोङा लोंनांगौलै बायसा जों गाइखेर लोंगोनसै आं गाइखेर लोंगोन र' माने पियर गाइखेर लोंनांगौ एनार्जि मोनो मानसिया फैदो आनिया खोन्थादो आं सेन्देलालाय दा गानग्रानो आं दोननांगोनसै आङो ना सेन्देल गाननोसै ओमफ्राय आं मुजा लाखादों बेयाव बेगाव लाखादों बाबा हमदोंना नुवाखैब्रा थोदो एबार थांसै जागानै र' नै लेथ्रा जाजोबथारबायलै जुथा गानखांनानै जोङो थांसै बबेयाव खाना जानायफोरा मानसिफ्रा माबायदि खाना जाखोथाय जोंहाथ' गोगोमैनो खाना जाबाय सोरहाथो बोरै बोरै खाना जाखोथाय बेखौबो मिथिया मान बुरजा जाखाबाय जुथाखौ गानखांबाय जोङो रेडि जाबाय नै थांसैलाय वाव अबाव थांगोन जोङो दायो नोंना जाबाय देलायनाया होलाय खोन्थाना देलायनाया जादों जायाखै आं बेग लाखादों बेयाव मा लाखो गेलेग्रा ओमफ्राय मुजा ओमफ्राय गस्ला चलो थांसै ओमफ्राय बोरै मा बायसा बेलायदोब्रा गासिबो आरो जायगा थोबो अबाव बे बेगाव आरो जायगा थोबाव माथो लाबोनो जाखो लानांगौलै जाबाय मा लाबोगौमोन टिफिन लानांला थांसै दायो न'निफ्राय आया आंनि गारि साबि लाना फैदो स्कुटि लाबो स्कुटिखौ जों ओमफ्राय ओरैजाय आइमोना इसोर थालांसिगोन आरो न'आव ओरैजाय नोंसोर सानैबो जिरना दङ माने सानफ्रामबो जोंना न'आव मा जायो अखल सानैल' थाबाय थायो बिसोर सानैल' आइजों आफाजोंल' ओमफ्राय न'आ खालि जों ओमफ्राय सानफ्रामबो थांखायो नालाय दखानावहाय जायखिया जोङो थांगोरनोसै आरो न'आबो दिनै थाथोंसैलाय बिदिनो आरो जों मोनाबासो सफैसिगोनलाय आरोखि थांनायखौ एसे खिन्थिलांबाय थानोसै नङा होमबा थांफाबाय थादो नोंथांमोना दिनैनिबो गोदान भिडिअआवहाय जोङो दाख्लैबो आङो माखासे दाख्लैनिफ्राय भिडिअ लाबाय थादों
बिदिनो खाना जानाय आरो माने गोदान बोसोरखौ जोङो खाना जानानै बा रंजायै बाजायै जों बराय हरबाय आरो बोराय बोसोरखौहाय माने बिदिनो रंजा बाजायै नाखौ जोङो बिदाय हरफिनबाय आरोखि ओमफ्राय जोङो जायखिया थांगोरनोसै नङा होमबा ओमफ्रायथ' खोनाबाय अबेबा जायगायाव बिराद गोगोमैनो सोर सोर बोरै बोरै जाखो जानुवारि खानाखौ बा गोदान बोसोरखौ बोरै बोरै बराय हरखो बेखौथ' जोंथ' मिथिला आंथ' मिथिला खिन्थु बेलेगफोर बोसोराव बायदिसिना माने एक्सिडेन्ट जानाय बायदिसिना जानाय बिराद नुदोंमोन खिन्थु देग्लाय बाराव जोंनि नैबे एरियायाव आरो एक्सिडेन्ट जानायफ्रा बिराद खम मानो होनना बुंबा मानि थाखाय खम जादों बेखौ मिथिया आरो ना मानसिफ्रासो एसे सोलायबाय नामाथाय आं बिदि सानदों आरो मा जाखो तुम कहाँ जा रहा है हाँ क्या देख रहा है हमें चलो चलो रास्ता में मत बैठो रे यार इधर आओ मा जाहैबाय माने दाख्लैबो जोंनावहाय बेयावहाय जोंनि माखासे रायजोफोरा आरो बिदिनो माखासे थायो नालाय जोंहा बाइक सालायग्राफ्रा हम कहाँ जा रहे हैं दे बोलो तो तुम कहाँ जा रहे बोलो तुम बोलो कहाँ जा रहे तुम मेरे को नहीं पता हम लोग तो दुकान में जा रहे हैं नहीं क्या है दुकान में जा रहे हैं दुकान में घूमने के लिए अच्छा घूमने के लिए जा रहे हैं हाँ घूमने के लिए जा रहे किधर जा रहे हैं नहीं मालूम है क्या जोंना रानिया मा जाहैबाय सानफ्रोमबो माने बेरायनोल' सानबाय थायो माने दिनैबो आरो सानडेबो जाहैबाय माने बेरायनो लेंलायबाय आरो आंखौहाय जायखिया थांगोनसै जोङो ओंखारलांनोसै न'निफ्राय बेरायनाय जायोना जाया बिनि उनावसो मिथिसिगोन आरोखि गारिखौबो दिनै रेस्ट होनोसै ओमफ्राय जों स्कुटिजों थांसै आरो नोंथांमोना थांफाबाय थादो जोंजोंहाय ओमफ्राय थांनायाव एसे लामाफ्राव एसे खिन्थिलांसै आरो नोंथांमोना थांफाबाय थादो दिनैबो भिडिअखौहाय जों थांसैलाय चलो लेट्स गो फैफैनै आं दायो नोलोबारि मोनफैबाय एसे सेरा नायसै आं माबायदि नुदों सेराखौ नङा होमबा बिराद गोबाव जाबायमोन आङो दारि सारि सिनजासै नै दारियाबो लावबाय सानदों माने दारिखौनो एसे सिनजासै नामा होननानै ओरैजा दं नै खानाय सिनग्राया मा होनो बेखौहाय ठाकुर परियाल ना कि परियाल ठाकुर परियाल बासो ठाकुर ने खानाय सिननायाव जोंना बेसे लायो नायसै दे आं नै याव नायदो ठाकुर एटु कि जन कैलान समिति खानाय सिननायाव बेसेबां लायो हेयार काटिं 70 ओमफ्राय स्टेन्डार्ड सेभिं 50 ओमफ्राय बेमार जेनेरेल सेभिं 40 ओमफ्राय कि जिलेट ना जिलेट फर्म सेभिं 60 राउन्ड काटिं 30 एटु कि मुस काटिं 20 आच्छा एसे खम बायदि मोनदां जोंनि बेयाव ना खम ना खम नङा खमथ' आरो टाउनाव बारा लायबा टाउनाव माबायदि लायो टाउनाव 120 नै बेबो मानसिया मिथिबायना बे ठाकुर आरो मानसिया ओमफ्राय माने सुत्रधर हिनजाव लादों मानसिया बे बर'बो रोंगौ एसे ओमफ्राय जाहैबाय माने आंनिनो एसे हालफुथिबो जाहैबाय ना मानसिया मा ओंख्रि जानाय मा ओंख्रि जानाय मा ओंख्रि दालि आलू बैगना আপনার জন্ম ক'ত আছিলে জন্ম জয়রামপুর জয়রামপুরতে আপনি একচুয়ালি বিহাৰী না কি বিহাৰী ব্ৰা বিহাৰী বিহাৰ দেশত তোৰ কিবা আছে নাই ৰিলেশ্যন আছে নাই ৰিলেশ্যন মামা পৰিয়াল বিলাক আছে আৰু আছে তাত মানে যোৱা হয় না নহয় মই জন্মৰ পৰা যোৱা বছৰ এবাৰে গৈ পালো যোৱা বছৰ একবাৰ এনেকুৱা তোৰতো কোনেতো চিনি নাপায় চাগে হয় নেকি হ'লেতো তাৰ চেহেৰাটো ইয়াৰ চেহেৰাটো তোৰ একেবাৰে নিমিলে দেখে ন মিলে জানো নিমিলে ন ইয়াৰটো বেলেগ ইয়াত মানে এনেকুৱা কাম কৰা কেইবছৰমান হ'ল মই এইটো কামত ধৰা 2001 চনৰ পৰা 2001 চনৰ পৰা ন মানে আপুনি কিবা মেছেজ দিব বিচাৰে নেকি যেনিবা মানুহবিলাক যে বহুত বেলেগ বেলেগত কাম কৰিবলৈ যায় যেনিবা নিজৰ পেটটোৰ কাৰণে আমাৰ অসমতে চোন ঢেৰ কাম আছে হয় না নহয় মানে মানুহবিলাকে কয় মানে এইবিলাক কামটো শিকিলে কিমানমান বছৰ বা কিমান লাগে বা এনেকুৱা কাম যদি শিকে কিবা এটা মানে চলিব পাৰা একচুৱেলি ৰিয়েল কে যদি পাৰফেক্ট নাপিত হ'বলৈ মন যায় তেতিয়া আপোনাৰ মিনিমাম 1 বছৰ 1.5 বছৰ টাইম লাগিব 1 বছৰ 1.5 বছৰ যদি ভালকে আপুনি শিক্ষাটো ল'ব লাগিব এনে অলপ কাটি জাহাতাকে কাটিলেতো নহব আজিকালি সোশ্যাল মিডিয়াৰ দিন বহুত মডেল এইবিলাকতো নোৱাৰিব জাহাতা মানুহে নহয় জানো 1.5 বছৰ দিন যদি আপোনালোকে শিকি পিনি যদি ক'ৰবাত চেনেল এখন খুলি খাই থাকিম বুলি ভাবে পাৰা যায় কিন্তু কষ্ট অলপ আছে কষ্ট নোহোৱা নহয় বেলেগ কষ্ট বেলেগকৈ আকৌ বেলেগ বহুত কষ্ট চাবলৈ গ'লে বেলেগ মানে হাজিৰা কৰে তো যেতিয়ালৈকে জোৰ থাকিব তেতিয়ালৈকে কষ্ট নহয় যেতিয়ালৈকে অলপ বয়সটো পাৰ হৈ যাব তেতিয়া আপোনাৰ ভৰি বিষ কঁকাল বিষ এইবিলাক বাউসী বিষ এইবিলাক হ'ব আৰু ন এনেকুৱা হোৱাই এনেকুৱা থাকিব লাগিব নহয় আচ্ছা
নে কাটি থাকিব লাগিব এইবিলাক বিষ হোৱাৰ চান্স এটা থাকে আমাৰ এটা হৈছে অলপ অলপ বিষ হয় আৰু তাৰপাছত মানে আপুনি আকৌ বিহাৰী ছোৱালী কেলে বিয়াটো নাপাতিলে বিহাৰী ছোৱালী মোক বিহাৰী ছোৱালী বিয়া নাপাতিলে মোক এই 2000 সম্পত্তিটো নালাগে বুলি মই পাতা নাই আচ্ছা আচ্ছা নহলে তো বোলে আপোনালোকৰ কি বুলি কয় বিহাৰী ছোৱালী পাতিলে বোলে সম্পত্তি কিবা কিবি ঢেৰ পাই বুলি কৈছে পায় এইবিলাক মোক নালাগে বুলি মই বিহাৰী ছোৱালী নালাগে হয় নেকি কেলে নালাগে বুলি ভাবি আপুনি মোৰ দৰকাৰ নাই মই নিজৰ হাতত জোৰ আছে মই নিজে ইনকাম কৰি নিজে কৰি খাম আপুনি মানে এতিয়া যে মানে অসমৰ ছোৱালী যেনিবা চতুৰ্থ ছোৱালী বিয়া পাতিলে তাৰ কিবা প্ৰেম লীলা আছিল নেকি প্ৰেম লীলা মোৰ নাই প্ৰেম লীলা নহয় আমি বেছি দিন ভাল পোৱা নাই আমি 4-5 মাহ এতিয়া মানে আপোনালোকৰ মানুহ বা আপোনালোকৰ জাতিৰ কিছুমানে মানে বিহাৰী ছোৱালী বিয়া পাতা নাই কিবা পতা নাই আপোনাৰ কিবা নিলে সি আমাৰ জাতি ছোৱালী নানিলে এনেকা কিবা কিবি এনেকাটো নাই এনেকা নাই নিজৰ ইচ্ছা এইটো নিজৰ ইচ্ছা ঘৰৰ মানে ঘৰৰ খানদানত একো প্ৰব্লেম নাই ন মোৰ মনে যিটো বিচাৰে মই সেইটোকে ল'ম আচ্ছা বেলেগ কথা মই হঠাৎ শুনিব নোৱাৰো না প্ৰায় মানে বিহাৰীफोरखौ आं नुदों आरो माने गावसिनि जाथिखौनो बांसिन लानायखौ आं नुदोंमोन खिन्थु बै जोंहा बिथाङा जाहैबाय माने अखमाव आसामाव थानानै आसामनि माने सुथुर जातिखौ लादों माने बिथां बुंबाय आरो माने गावसिनि जातिखौ लायोबाथ' माखासे धन सम्पतिनि खोथा फैयोमोननो आरोखि थेवबा माने बे बुंबाय बेफोरबायदिखौ नाङा होनना बुंबाय आरोखि बे गावनि गोसोनि खोथासो आरो बेखौ आं मिथिला ओंखायनो माने जोंनि माखासे लाइमोनफ्राबो आं सानो आरोखि गावनि माने सोलोंनानै लानायनि बेलायाव आरोना फ्राय मानसिया जोंना मा जायो माने बे खानाय सिननाय बा माबाखौ बिराद माबा बायदि साननानै रावबो सोलोङानो आरोखि কি হয় দোষ जेनेबा खबर ঠিক नैबे दाख्लै माने मोजां कमेन्ट होदोंमोन आरो मा होनोमोन কৈছিল এইদিনাখন ডাইলগ যে ইয়াত যে মানে চুলি কাটিলেও ইমান টকা নাকাটিলেও ইমান টকা এইটো কাৰণে দিলে আৰু বাপেকে বুলি কোৱাটো ডাইলগটো মাৰি দিছোঁ কিনে এইদিনাখন কেনেকুৱা দিছিলে মানে চুলিটো বাৰে বাৰে দীঘল হৈ থাকেতো ইয়াত চাবৰা কি মোবাইল চাই থাকে চুলিটো বাৰে বাৰে দীঘল হৈ থাকে বাৰে বাৰে কাটিলেও দুগুৰীয়া হলেও 50 টকাকে লয় এই চুলিটো কাটিলে ইটো মোক বাৰু ফ্ৰীকে কাটি দিছে মিছা ক'ব নাপায় সাক্ষাৎ আছে তাৰ দোকানতে আছো মই ফ্ৰীকে কাটিছে এই দোকানতে পইচা ল'ব নালাগে বাৰে বাৰে দীঘল হৈ থাকে এনেকে বুলি ক'লো তাৰপিছত পইচা ল'ব লাগিব হে ইবাৰ নলবি আৰু এইটো নতুন বছৰ পৰে নতুন বছৰ ফ্ৰী নতুন বছৰ দুগুৰীয়া বুলি মোক কাটি দিয়ে আৰু বুলি তাৰপিছত সি পইচা লোৱা নাই বাৰে বাৰে দীঘল হৈ থাকে কাৰণে এইবাৰ টকলা কৰি লৈছো বাৰে বাৰে কাটিলেতো 50 টকা লাগি থাকে সেইটো কাৰণে দিলে আৰু সাংস্কৃতিক ডান্স মাৰিলে এতিয়া এইটো মানে কি দিনৰ পাৰত আকৌ কাটিব লাগিব ইটো মই এতিয়া মোটামুটি মই 2 মাহ কাটিব নালাগিব 2 মাহ নহলে মই মোটামুটি 1 মাহ যেনে তেনে যায় 1 মাহ যেনে তেনে যায় তাৰপিছত আকৌ কাটিব লাগে এইটো কাটিব লাগে এনেকুৱা মই মানে 50 টকাটো ৰাহি কৰিম বুলি ভাবিছো নতুন বছৰত মানে ফ্ৰী পালে আৰু ফ্ৰী পালো নাই এইটো নতুন বছৰত এই নাজানে মই তাক 2024 ৰ অফাৰ এটা দিলো লাষ্ট ডিসেম্বৰ মঙ্গলবাৰে তাক সন্ধিয়া 5টা বজাত চুলি তোমাৰ কাটি দিছো অফাৰ দিবি কিন্তু হি যে জানে 25 চনৰ পৰা চুলি কাটা 70 টকা হ'ব আচ্ছা এইটো জানে ই জানি শুনি মানে পটাপট আহি মোৰ তাত অফাৰকে মই হ'ব দে আজি ভাই মই লগাটো অফাৰকে কাটি দিলো তাক কিন্তু 25 জানুৱাৰী 1 তাৰিখৰ পৰা 25 চনত চুলি কাটাৰ দাম 70 টকা দাড়ি কাটাৰ দাম 50 টকা হৈ গ'ল সব বাঢ়িলে মানে আপডেট এটা কোৱেশ্চন মানে সেভিং কৰিলে কিমান লয় এতিয়া এটো মই ৰিয়েলি সেভিং কৰিলে 30 টকা 30 টকা লম এতিয়া তাত লিখা আছে 50 টকা আমি অলপ গাঁৱলীয়া এলেকাৰ মানুহ বেছিকৈ ল'ব নোৱাৰি সবে মিলি জুলি থাকিব লাগিব মই 30 টকা লম সেভিং কৰিলে চুলি কাটিলে মই 60 টকা লম 60 টকা এটা সব মানে 2025 ত সব আপগ্ৰেড হৈছে না আপগ্ৰেড হৈ গ'ল মানুহবিলাক কিবা কমপ্লেইন আছে নেকি কিছুমানে কমপ্লেইন কয় হুদে আপোনাৰ কি বাঢ়িছে বেলেগৰ যেনিবা তেল বাঢ়িছে আপোনাৰ কি বাঢ়িছে আৰে মইতো ভাই চব্জিটো কিনি খাব লাগিব মোৰ ঘৰত নাই মোৰ দালি বাগান নাই নহয় নে মিঠাতেল বাগান আছে মইতো কিনি খাব লাগিব সেইকাৰণে আমাৰো দামটো বঢ়াই দিয়া হৈছে না ঠিক আছে सोरबाफ्रा जुदि मिथियाखै जानो हागौ खानाय सिननायाव एबार माने दामा बारायबाय जाहैबाय माने दाढ़ी सिननाय खानाय सिननाय सेभिं खालामनाय सोब गासिबो माने गोदान बोसोरनि गासिबो माने बारायजोबबाय जाहैबाय आरो आंबो मिथियामोन दासो माने फैनानै आंबो सानोमोन दाढ़ीखौनो सिनजासै नामा होननानै दा दामाबो बारायबायबा उफाय गैया र' साननैसो लाबावथोंसै ओंखायनो माने दाख्लै सासे लोगो होननाय बायदि गोलाव सिनबाबो 50 थाखा गुसुं सिनबाबो 50 थाखा होननाय बायदि ओंखायनो एसे लावहोनानै आंबो थख्ला होनानै माने एसे गोबाव थांनायनि आरो माने मास मोनसे जुदि नों सिनालासिनो थाबाथ' बेसे लाब जागोन 3 मास थांगोन मास मोनथाम थांगोन एकदम थख्ला सिनजाबा एकदम थख्ला
বিলাত মাৰি আচ্ছা আচ্ছা এটা মানে আপুনি মানে এই বড়ো ভাষাটো কেতিয়া মানে কেনেকুৱা জানিব মই যিহে নেকি 2001 চনৰ পৰা মই দোকান খুলিছো এই বড়ো মানুহ ভোটৰ মানুহ মিচিং মানুহ লগতে তেতিয়াৰ পৰা মই পুৰা মানে যোগাযোগ মিলাই সদায় ৰাতিপুৱা গধূলা বড়ো মানুহ মিচিং মানুহ লগ পাই থাকো তাকে অলপ চলপ ভাষাবিলাক জানো আৰু জানে নেপালীটো পাৰফেক্ট জানে চাগে নেপালীটো মই জন্ম হোৱাৰ পৰা নেপালী বুলি ক'ব পাৰে নেপালীটো পুৰা বড়োটো প্ৰায় জানেই দেখোন উত্তৰটো জানে না নাজানে উত্তৰটো জানে কেলে কৈছে মানে মিছেছে উত্তৰটো নজানো মই বহুত ভাষা কেইটামান জানে ভাষা জানিব লাগে ঠকাব নোৱাৰে মোক ভাষাৰ লগত ঠিক আছে लोगोफोर आङो दिनै मोनसे फिसा भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव दहाय फुंनिफ्राय न'निफ्राय आरो ओंखारबोनानै माने न'निफ्राय आङो फैयै फैनानै दायो आं नै जायगायाव मोनफैबाय जोङो माने सानसे जोङो न'निफ्राय नोलोबारि सेन्टाराव जों थायो होनना बुंदोंमोन ना जोङो फैनानै दायो बेयावनो सानसे थासिगोनलाय आरो मोनाबासो जों थांसिगोन आरोखि बेनिखायनो माने बे नोलोबारि होननाय सेन्टारा आंनि थाखायबा माने गावनि न' बायदिसो जाहैबाय आरो माने सोरांबानो जों बेयावनो थाफैयो मोनाबासो जों माने थाङो मानो होनना बुङोबा माने जोंना दखानानो बेयाव जाबाय नालाय बेनिखायनो माखासे आङो नोंथांमोननो दिनैहाय नोंथांमोननो बेखौनो एसे खोन्थाबाय आरो दिनैहाय माने फैनानै माखौ खालामगोन भिडिअ मा खालामा फैनानै दिनै बेखौनो नुफैबाय आरो नोंथांमोननि सिगाङाव नङा होमबा दानि जुगावहाय मा जायो मानसिफोरा खानाय सिननायावबो माने बिराद थाब लावोना सोरनिबा खानाय सिननायफ्राथ' एसे स्टाइला बेलेग सोरबा माने मासैनोबो नाङा सोरबा बायदिया सप्तायावनो सोरबा 15 दिनाव एसे बायदि सिनजाग्राबो दं होननानै आं मिथिनानै मोन्दों आरोखि बेनिखायनो माने सोरबाफ्रा जुदि खानाय सिनजानोबो दङब्ला एबारनिफ्राय माने फैसाया एसे बारा लाना फैखादो आरो मानो होनना बुङोबा एसे बारायजोब्बाय ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय दिनैहाय नोंथांमोना जुदि माबोरै मोनखो आरो जुदि सोरबाफ्रा जुदि नापित सापित जुदि बेफोरबायदि जुदि सोलोंनो गोसोब्ला सोलोंनो हागोन आरो बारा गोबाव लाया ঠিক আছে लोगोफोर बेखौनो आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिगोन नङा होमबा ओमफ्राय जों दायो नै इयाव गय जानोसै आरो आरामनो ना जायगानि मानसि नालाय जों गासिबो सिनायजोबखानाय ओंखायनो जों एखेलगे थायो एखेलगे जायो आरोखि बेखौनो आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो नोंथांमोनासो मिथिगोन नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामनो होदो आरो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ नायो दिनैसिम आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो जाय बिथांमोना फेसबुकाव नायो फेसबुकनि फल' बादामखौ थुना होनो दाबाव बेखौ नोंथांमोननो दिनैहाय भिडिअ खालामनानै दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय अके बाय